Hem indi avul hujalığı hizmetkerlerin ezirleude rayonumuzda gına tügül respublika koleminde de tüp bazı bulup durasız siz. Yeşlerinin avul hujalığına tortılığın işi. Sizden yukarı bu oku yurtunu bitirgen studentlar soylagan hünerlerine tuğruk olalar mı? Hem teknikumdan kileşegen işi güzellaysız. Rahmet, hayırlı kiş. Minzeliler, hayırlı kiş yoktaşlar, hayırlı kiş kunaklar. Elfiye Padürüs eytesiz. Biz даже teknikumның ismini de özgertmedik. Zorlap Minzeli Oğul Hujalığı Teknikumu dep yürtəbiz. Savremenный isimler kuşmadık. Ol isimge toğrılık kaldık. Bugün günde teknikumda okuşlar okuylar. Hazır onlap okuylar. Koydaş seslerin bilip okuylar. Үзебезнең авыл җирлегеннән дә бик күп. Безнең инде гомер-гомергә әтрәктән һәрбер үй борынча башласаң, Минзәлә ул хуҗалыгы техникум бетергәннәр. Президентның әйткән сүзе бар. Бер диплом гына, бу диплом белән генә бүген көндә калырга тиеш түгел. Уку елы сайын bir рабочий профессиягә тиеш. Бүген көндә техникумда укыган укучылар ел сайын bir рабочий профессия алып, үзләренең специалистлары өстенә 3 рабочий профессия алып чыгып китәләр. Güzelliğe katımdan bit elbette bik yaş göremiz Minzele'de işlikli okutuşu ekanligini bilemiz. Siz uzak yıllar kadet mektebinde işlediniz. Hem indi sorunu da mine şu kadet mektebine bağışlıysa kile. Nişik onda kadet mektebi başka mekteplerden nersesi bilen ayrıla. Hem indi mine sizin turda şu hatlı motor yukarı fikirler işittik biz. Nişik sizdik hem indi biz ol bizdik deybiz. Mine şahsen min özüm ele birinci tapkır kursem de isimlep bilüğüm birinci tapkır. Emine sizlik turda məlumat çok dey köp toplandı. Rahmet şuşay etrekli jirliginde tuğup şuşunday ruğuşlarga erişigizge. Hazır eydegi söz sizge. Hayırlı kiş, hürmetli avuldaşlarım, yoktaşlarım, Minzeleliler, hazır indi bik köpten Minzele'de yaşageç Minzeleliler de özübizniki buldu Allah'a şükür. Şundan da min kadit mektebi açılgandan birli 25 yılga hatlı kadit mektebinde işledim. Kadit mektebinde ol üsteme bilim biri boyunca ayrılıp tura şehir mekteplerinden stroyevой disiplinalar onda neler nagruzkalar kübürek şehir mekteplerine karaganda Военный направление öğreydi bay mı? Köpçülüğü indi mektebini bitirgeçten harbiy oku yurtlarına okurga kire okuşular. Layıklı yolga gitken idim de bugünkü günde min Minzele'nin Tatar gimnaziyasında işleyim. Yana mektepke köşerge jıyınabız. Tatar mühitine kilip ilhekkeş gil ikinci türlü iken ol. Rus mektebinde işlegenden son Tatar mektebine kilip. Allah'a şükür. Mine jir yüzüne kişi tuğa bitindeymi? En birinci kişiye isim vereler. Kişi akazvıysa 3 eybirini özü saylamay. Onun birisi isim bulsa, ikincisi ediyen ise, üçüncüsü avulna. Şolay da mine men avulunu saylamasam da bugünkü günde özümün etreklim bilen gururlanıp yaşayım. Bizning onda şunday matur danlıklı kişiler, tire yağımız matur, Allah'a şükür. İllerimiz tanış bulup, şu matur dünyalarda uzak yaşarıge yazsın idi. Hem men sizge özümün tuğan yakka koy tuturunda bir şiirini okup gitmek yemirilse diyeceğiz. Elvir Radik Şeripovich niyeti bile çıkarılgan kitabımız Allah'a şükür rahmetlik zor edip koytam eli tuğan yağıma. Sağınımını basıp kilir için koytam eli tuğan yağıma. Sabıy bala köpük ümitlenem, enkem çıkar karşı alırga. Saf havasın kobat sular için koytam eli tuğan yağıma. Bulutlarga oturup ışar idim, olar da bit şunda ağla. Çeşme suvunu yatıp işer için koytam eli tuğan yağıma. Yolanayak kiliş yugururga, kızınırga, yılga yorumda. Yolanlarda yatıp avnar için koytam eli tuğan yağıma. Medruşkeler jiyip kiler idim sağınganda isnep alırga. Hayınların beni sağıngandır, koytam eli tuğan yağıma. Ok yavuluklu kurşi evilerin isen çakta kurip kalırga. Yarı eli bar bit tuğan yağım. Sağınganda koytam yanına. Unutmağız tuğan avullarını. Olar da bit sizni sağına. Koytığız siz tuğan avulga.
Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Искиткеч Алина Сергеевна безнең менә бу мәгариф системасында эшләүчеләр арасында иң яше, ләкин яшь кенә булуына карамастан, зур, төпле, ныклы адымнар белән шул хәтле зур уңышларга ирешкән шәхес. Чыгышы белән ул безнең Рус мышыгы авылыннан. Менә синең эшләрнең турында газета битләрендә укып та беләбез. Һәм инде безнең Алина дип горурлык кичерәбез. Ныклы адымнар белән барасың, әле менә күптән түгелрәк кенә ел укытучысы конкурсы, елда була торган конкурста авыл һәм район турын, зона турын үтеп, республика турына барып җитеп, җиңү яулап кайткан укытучыларыбыздан берсе син. Әйдәле Алина, ел менә конкурсның нәтиҗәләре, укытучылык һөнәрен яшьләр бүгенгесе көндә бик санамый, сайламый. Шуңа күрә менә ничек бу профессияны сайларга иттең? Һәм менә бу конкурс турында, ул искиткеч катлаулы конкурс бит. Исәнмесез, хәерле кичләр. Бу конкурста инде мин быел беренче тапкыр катнаштым. Бу конкурс инде бик күп тырышлык, түземлелек, тәҗрибә таләп итә. Нәтиҗәсенә килгәндә инде катнашканда минемчә 80% үземнән торса, 20% ул командадан да тора. Сине поддерживать иткән команда булуы бик мөһим. Шуңа инде форсаттан файдаланып, мин икенче мәктәптә эшләүче үземнең коллегаларга, администрациягә һәм инде мәгариф бүлеге методистларына бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Бу конкурс инде беренче чиратта миңа бик зур тәҗрибә, педагогик үсеш бирде. Биремнәрнең берсе мастер-класс иде. Мин инде үзем дә мастер-класс күрсәтеп, башка конкурсантларның мастер-классларында катнашып, үземә бик күп файдалы информация алып, хәзер инде үземнең эшемдә аны кулланам. Шуңа инде укытучы профессиясе җиңел булмаса да бик кызыклы. Иң мөһиме инде балаларны яратырга кирәк. Хәзерге инде безнең заманда бөтен шартларда тудырылган. Курыкмыйча, инде теләк булса барсы да була. Яшьләргә инде курыкмыйча шул профессияны сайлап, һаманда укытучылар күбәеп, хәзер инде эш урыннары бар. Шулай итеп, матур итеп мәктәпләрдә эшләргә